kita dikawining Rainira terus ageme kita ki dijajal ning sira bagian sora kang kawane Mas Blimbing masih bocah. Iya masih bocah ya, hari dipai jodoh. Wah ya, jadi syukure pangeran. Astagfirullahaladzim, ngecaprak banyak kaya wong edan. Ci Hari bokat kita masa paika, ternyata bukan orang lain. Tanggak ini surma hari kudu ngomong mah. Ini Mas Pelem gini. duduk Subhanallah. subakan ketek segit kita mah. Ini Mas Blimbing. Ya ampun, busananya dinakin boleh walewane. Jadi tangga kudu tangga. Tangga hari kudu ngomong mah. Arep mangkat mendi indane nduk waya meneku. Kogang Ah, kok. maksudnya mangko dingin kan? Priwe ka? Yuk. Sing aja yuk Priwe sinok. aja nok Ai priwe bi. dede Oh, Dedek. Dede pengsek. di Yang itaken. rupanya kok ora terima bakal sing bluk dede ku maksudnya masih ngaran tangga ku ake Iya. kin kita nggak sebelahan di ika tulis sampean ku sapa ika Jare gaya. Singaran manusia bakal wisejen kau lupa dengan segalanya. oh Padahal waktu zaman semana kita karo bocakin kita dilawani met yuyu bareng, ci met semanggen bareng. Bareng nganggo serip nganggo pemutih, sombong bocakin. Iya tahu, Wak. Lah. dipeluk hewa Serawat karo salon Jawa sirane surma. kosim beli ka? Bocakin. Om dong. Oh iya ya, Om. om dengan dipeluk aku Iya, ompong Om. Ompong. Beli kelingan. sapa ika sampean Jaka Kelana. kakang jaka kelana Diinget-inget coba. jaka kelana luru yuyu luru dolanan apa bareng Kelingan beli tuh. oh sing maculi telepong Ya. iya orang kada ya anak sing kamera je Delong dengan di dari sirane ya aku. puliwat kelayap seriwik Seribu dak kita aku kalong indane ya aku. kita ku lagi buka pace book Pas dong. iya Facebook lagi scroll Iya. barang anu kunjinis sampai Sini dak kita aku rombongan Pontianak. dongol maksudnya mas sampai Bener. liwat Liwat layar. kita ku lagi apa Sun siapa sih Sun kini Iya. oh Sun iya wong gadingan lagi maculi telepon jak anggongan pandi rabine Mual rapi kita timpa di telepon main. yang dikasih ngomong bulannya gak aja ngomong konon bakal di kameraku Yang kita ne beli beruji. kita meniro kena derga Kelingan kelawan isun. kelingan ning sampean Siapa diinget-inget kok kakang ayu. jaka kelana Bener disalah. sing ora payu-payu rabi ya kan Ya, iya Ci. ya iya Ah. ya ampun masih urip sampean Subhanallah. anu kun priben kabarnya sampean Tulilah dinakin bisa ngadiri ajate Bapak Yusuf sekeluarga. iya dulilah duljani dulyaman Oh, kadiriya kan dak mana-mana beli bocahku. sampean aku sing tutuk bakal ngomong Iya pitutu ke lebandiin dan aku. aja dulilah bang Silakan takon. ya Nah, priwen ya kabare. Priwen. Kita jawab kan wong Islam. Tulilah lah. salah Salah lebandi. alhamdulillah Subhanallah. bukan ketek Alhamdulillah. nah Dinakin masih keadaan isu sehat walafiat. syukur alhamdulillah Berkat doane masyarakat Gadingan. Wong kin wong loro masih pada sehat. ayo kini gadingan kini Duduk arang ampel. Bocahku. orang ditangkap nih gadingan orang apa sih Ditangkapin ingin di sini. ning Gunung Sari Dwi warna kan Pak Koplok. akhirnya bandrolnya apa Iki yung galu ajeng je. Apa sih? Gelora. Subhanallah. Gelora Bung Karno Buana. Gelora Buana dah kita ke disewati Mama Haji rasanya mah
Gelora Buana. Eling-eling masih pada sehat ya. Masya Allah. Bisa nginjek wong loro panggunge Gelora Kita Buana. nyedek panggungnya Gelora Moga-moga Buana. Bapak Haji Subrata Mimi Haji Eti dadi ketua sing amanah. Amin. Mudah-mudahan bakalan anggota jalur kebun aja ditolak mentah-mentah. Ya iyalah bak awong dadi ketua kudu royal karo anggota. Bener. Zaman kini dadi ketua di royal. Wah, beli ketumang. Iya, contohnya. Usah zaman. Wis aja dawa-dawa wis. Aja dipancing. Kin mangkone ari ngomong ting drawes. Arep pendi indane. Kula kok Kang. Iya. Arep majengan. Majengan. Iya. Ning Bapak Yusuf, Arep kondangan beli. hari kono majengan yang siapa? Ning Bapak Yusuf mandon mangan bae gitu. Oh iya. Arep majengan Nih. ning bature Mas Blimbing. Batur ini Mas Bimbing arep kawin. Arep kawin. Lamun orang keberatan bocah endilan siapa arane? Ratu penganten. Arepan kawinan. Ratu pengantin. Iya Kakang. Iya. Sampai yang si oli undangan beli. Oli sing mimegian. Ibarang bae siran jauh sing. Ya embu sing kana sing kene kok dedene gak oli. Elakan kene mah. Ah, tada thank you ayang. Arep kondangan ning ratu pengantin. Iya. Ya ampun ora usah bali. Apa sih? Aja buang-buang waktu, aja buang-buang tenaga. Loh, Iya. kok ngomong mang Percuma awakmu bakal tekannya perkawinan ini Mas Ratu pengantin. Beli sida kawinan dengan Mas Ratu pengantin. beli sida. Iya. Sing bener gak Kang? Masa ya kita beli bener mah bocahku. Masa ya wong arep kawinan anak beli sidane? Gagal. Pengantin lanangnya manjing rumah sakit. Sing bener. Ya, kita pernah niliki manjing gambar OGD. Aja OGD. Aduh, bocah ki. Aja OGD. OGD mah iku membre. Sini rumah sakit kan. IGD. OGD je. Hari OGD. OGD mah orkes dangdut. Oh, berarti salah. Ya salah. Lamun orang keberatan lung tulung. Hentikan segala tujuan awakmu ya Mas. Aja buang-buang waktu. Ya toli gangko dingin arep liren dingin Nah. mendingnya gak pegel Kang. Pegel kan? Pegel. Istirahat dingin. Liren. Istirahatnya aja ning tempat yang sepi. Ini ngendi? Kelingan beli dinakin oleh undangan. Iya. Sing Bapak Yusuf senok kongkon tadi bintang tamu. Iya kana. Iya. Iya dicetak kana ya. Dicetak mata kira wah kayak wong pengen mau dicetak. Ya maksudnya makanan ning undangannya kan. Subhanallah Bapak Yusuf lagi ajatan keluarga tengah kabeh. Anak beli tamu sing tambak sarine kini. Anak. Masih anak ning kene. Anak kan dengan ngacung Yung almarhum Bapak Marsita ku pengennya kuning kana kuno. Oh, kuno. Idi. Kalisan wong kene ne apal. Iya umurnya kepada karo kita lah. Umurnya? Iya. Mesti dika masih dalang. Gelungsungi kita mah. Jare majikan wadone. Iwenje. Nok elah tekan meneh kon ngibur majikan wadon. Mung siap. ana sarate. Sarate? Saudara majikan wadon pada nok elah nembang. Sing pertama iku khusus kanggo keluarga tuan rumah. Ya iya mangga. Di majikan wadonnya kon munggane dhuwur panggung. Mangga majikan. Eman bayare majikan wadon ngundang dilawani rebutan. Lamun tutu Kang Yusuf mak kita kini kana bae kini surma. Cuman melas wong dewek ning kene nek iya. Iya nengan. Iya. Iya. Sira waras nang. Alhamdulillah. Masih kadwe rabi IPA masih. Masih. IPA ku pengen tukang lembit anak katunggal. Iya. Sing bocah lembula kapadane. IPA rabi nira. Ya. Beli melu nang. Melu. Subhanallah. Hari bokat kita mata kendang ngono. Cilik temen curapi nirane ku. Ari ngomong ku mangga Alah. majikan. Ya Allah. Di tobat. Dan sampaikan iya denganan. Kono majikan wadone kene teka kini. Duh. Iya. Maning. Ora gede-gede. Pasir ku inget beling kita. Kelingan. Sira kabangane nang omekan ning kana karo bapak satu lho. Iya sira kan gak keluarga lotone warsani. Iya ninganan. Di iya ari wong. Bapak Kosim kah waktu ndalang Cipta Agung kah? Iya. Kita ke melu ndalang pengen Iya. Undalang. Bangene aku melu ndalang dadi tukang lempit bocah lambine pada hilang. Bocah mau beli gede-gede ya. Awet no mari wong cilik kok. Sehat majikan wadon
Alhamdulillah di baik kalung. Bener mah duit wong kana sing kanggo kalung. Anak. Ya pengen lah. Aja gede-gede sing biru ka padu telu bah. Awas, cungure awas nyangkol, cungure awas. Pada baju murah kayak kita penset. Oh iya ningananku. Oh. Tapi ayu no kayak laki ya. Ayo. Kalau kepengen kelarang jir majikan ka. Iya. Mamedian calon majikan arep ngalungi beli. Kok maning kapan internetku? Pengen dipakai dolar. Ya iyalah. Dalan maning. Kecil ngurupi mak akeh. Mamai Arjuna bos Dolar. Taiwan. Majikan wadon. Mamai Arjuna Cinta bos dolar. Taiwan. Tararekyo. Ayo Mame Arjuna. Masya Allah. Kuno majikan nabe balik si Ya Hongkong. ilah ilah pangeran dipai dolar bocah. Ora ilok-ilok sampai gemeter kayak kenentang. Surma. Bro, saking dia mah gejala kuno mang. Gejala apa ini? Sim. Wakosim. Non. Banyak na sa parwa. Si Ramang ucapku. Endang kan ora ditabui. Tabulus tuh kayak kendang enak gua. Hari ngomong iya. Kosim. Pas Surma kunengan sing awit kita nanggap pertama aku masih anak bae sampai tangki. Iya ku sing abi cilik dari tukang kendangku. Iya mau berarti pecatiban yang ketuanya ku. Yang ora bener ora apa aja. Pada. Tukang kendang kawin maning ngumpul kenapa bu? Kian kaulane majikan. Iya. Kone pengen ngalungi, ngopai duit dolar. Benar. Iya. Bari. Oh. Priwen di ben. Cungur ya kebalik. Cungur ya kebalik. Dua lagu kan. Lagunya apa? Turu. Turu bareng. Kita Iya. nih turun-turun bareng-bareng. Hey. Sing awit balik ku sibuk bae betul. Oh, tadi beli bisa turu bareng. Ya dikunci beli lama ngasih jero. Bari tamu ni aja manggil. Kin tamu sing pesisir balongan tak beli. Kang Lotoni. Bature kita Komar mana Komar? Ada yang namanya Komar ngacung. Mana Komar? Pon munggah Komar lepi setinggo. Lagi njaluk raket. Wandel itu tukang parkir kan. Majikan tua. Turu kon bareng mene, ya, no? Majikan tuane. Iya. Majikan nome beli gelem nanjak dulu. Bagian sing penting majikan lanang karo majikan wadon. Ayo nang dimulai waktunya dibagi-bagi ning anan Iya. akeh sing durung metu dalange. Kan ngomongnya mandi. Turu bareng. Ayo Mimegian. Oh, tidak karton. Iya. Iya, Ang. Jaluk ditabui ya, Ang. Tong suwun. Aja, Ang. Kesuwun. Baik. Iya, kesuwun wong parean. Kesuwun wong Sono parean. kayak harapan balik ning anan wong parean. Sekian kita kembali nih Nayaga fokus punten. persoalan. Iya, kia makan go Iya. nayaga. Endah pemusik mah urusannya dede. Iya. Iya pun makan go nayaga bae. Baik. Dalem. Mungkin awakmu ingat nalika isun nembe ketemu kelawan awakmu ngucap ora usah ngadiri perkawinan. Kenang apa sih? Percuma lan sia-sia. Bisa nih. Ari kudu ngomong materga perkawinan mangsa sidaha. Sira wis pengen kawin durung batur wis pengen kawin. Kita. Iya. Ya ari kita mah wong wadon ora kan. Benar. Jare kang ngenteni setetes ngembun. Beli salah. Bakal si ana wong lanang sing temenan terus nglamar, kula kuwi siap rumah tangga. Kayak batur si sebaya karo sono wis pada dua keturunan siji loro telu papat. Wis. Tapi nasibnya sira masih gadis baik. Masih dewe. Ya isin. Priyen lamun baturmu arep kawin, sirane kawinan. Kita nak kawinan. Iya. Karo sapa? Aja watir. Yung sira wong ayu gemblok pasti akeh sing demen. Karo sapa kita nak kawinan? Pengen weruh? Karo tukang drama ning Tukang drum bae sira memilih sing ireng-ireng bae. Ya iya enak anget. Dudu tukang drum, dudu tukang kendang. Duduk. Lamun sira pengen kawin, sira kan masih gadis. Iya. Kudu oleh perjaka. Perjaka. Siapa perjaka mau? Sapa konon? Oke. Bakal sira gelem dikawinin bocah king insyaallah wareng nyandang bayi. Nyandang bagus. Duit sing endi? Nyandang barang abang. Boro-boro. Nyandang apa? Sing jelas mah nyandang sengsara. Yo kakek lewat wong melarat rabine loro. Maning-maning lah bini loro bocah iki. Gelem Maksudnya gelem? supaya sira ajak kalah saingan
karo nyimas ratu pengantin. Oh dingin Kang. Iya. Di kaki kayak wong kesurupan apa sih? Kesurupan. Ya anget lah. Normal lah non mas sampean. Ya mual kita nih stres. Waras non mas sampean. Masa dianggap beli waras. Kok tiba-tiba ngajak kawin ning Iya. Mas Bling Bling. Nyimas bling-bling. Panasan sampean karo ratu pengantin. Iya, rasa izin kawan wira karena cinta dan istri ditolak nih ratu pengantin. Apa ini? Ketahuan belangnya. Maksudnya Pantesan ngalang-alangi kita belum lima jengan. Ngomongnya pengantinane gagal, pengantin lanangnya mancing rumah sakit. Ternyata sirake wong lanang sing demen ora kelakon, bih tengeling barang anu pengen kawin karo kita. Ngaca Kang. apa sih? Ilok ke kaca beli. Ya sering lah. Dua kaca. Ya dua nih kan. Bukat ora dua kaca. Apa? Ke kaca aning balong. Maksudnya Bukat kurang ambak ning segara. Dideleng raine dikana kayak ngapa Kang? Oh si pengen kawin karo Nyimas Bling Bling, kader wong blok lepot kayak konon. blok lepot dah kita tahu gawe pinian. Ya tinggal ada di wong ku jebleput yongan ga. Yang semenerai kayak Luki Hakim. Embu teman ga. Saking bae ora mawas diri, wonge ireng borean, pupure putih dadine abu-abu. Tidak kali ngomong untuk kenting temen bocah ku maling-malingan beli demen. Beli malah pantes sampai lu bakal dandan ku. Nok. Bagian kayak ken ake wong wadon si pada pengen foto bareng. Waduh. Jaluk tanda tangan. Waduh. Pengen dikawin. Waduh. Bakal jira tadi wong wadon nolak cinta kita bodoh-bodoh deh wong wadon. Konon. Ya iya. Bagian kita mau bagian dari wong bodoh. Rongokakan Mas. Apa? Daripada Iya iya iya. kita kawin karo Dika, terus barangnya kita ki Iya iya. dinggoning Dika. Rongokakan Grongo. daripada Pengsek dan bisa dir. sering nonton berarti sering nonton Ucap. sering nonton kita dikawining Rainira terus agem-agemnya kita ki dijajal ning sira bagian sora Kang barangnya kita Ada. tak klotok Subhanallah. tak sopot Oh. tak pepe ning dhuwur tarub. Lah. Wah, digawang kucing. Wah, Daripada kelakon karo kita bagian di pepening dhuwur taruh. Bareng anu barangnya kandel. Mangsa garinga sadina. Mambune kayak ngapa indane itu? ngerti beli kita ngomong mengkonon ku. Gila-gila siraku. Ngerti beli sampai. Abong-abongannya sirah beli demen. Ya iyalah. Daripada barangnya kita Terus temen. beli kelakon karo ndeke sirah. Yalas. Daripada Idi kosim. barangnya kita beli nicipi ndeke sirah. Terus temen. Suka yang hati barangnya kita diiris. Aduh. Tek gawe sosis pokoknya. Aduh biang alah. Ana wong dagang sosis ya. Ika lagi dibakar. Ada lagi dicausi. Aja mateni rezekine wong dagangan sosis. Idi barang zaman sekian mak aja manining bocah cilik. Ning para embok gadoyan ning sosisku. Lamun wong dagangan sosis sing didagang sosise wong kian. Aduh, gua yang kayak udah karet udah ke kita Kang yuk pada jajan sosis, pada jajan martabak, jajan es, bakso apa segala macam supaya pada laris wong dagangane. Dudu bahane ga dudu barangnya wong kian. Barangnya wong kian mah ikan ning dermaga gadingan sing anyar, dilindes ning mobil. terus barangnya kita nak kayak apa sombong sirah tadi wadon. Rongokakan. Kita pengen beli sudi dikawining sira wong wis tua bangka. La ilaha illallah. Bagian sora kita mah jadi perawan suntik, bagian beli payu-payu laki daripada jadi rabine sira ngkone barangan kita nak pada korengan Dong. prek domprak peduli kurpal buang.
La ilaha illallah pangeran. Oh Semah, sampean dua anak kita ki bapaknya siapa sih mak? Bapaknya Kardiwan. Anak sampean di poyok bocah wadon ceplok bae Semah. Gila-gila sampean ku belenak blining anak sampean. Ajak hadiran. Lah. Menjaknya kanan saya. Si pengsek. Kayak bagus-bagusin dewe. Siraku bagus soterai di borei. Bakal beli borean mah padak karo wong gawe coton siraku. Sombong kadiran sirake. Nok iki wong lanang jare suruh ngomong dunia bis tanpa jagat bis godok elor mabuk wong tambane wong bagus pirang-pirang wong ayu beli kurang maksudnya kita kutuk gagal kawin nok tek adang ning kuburan sirake orang latih sirake suruh mah